Ngazi phone ki betuan tungan Manipuri si phone singdigi maruebi pauksing myamna thamjigi hanamna pokna pham pauksi de phone gi mapalangi pangotang hana myamda update pijaramge Russia amasum Ukraine gi update ta Russia na khudum chanwa Ukraine gi nuclear plant maram khangdana Russian lanmi sing sire Russia na khudum chalaga leiriba Ukraine gi Zaporizhia nuclear power plant Russian lanmi sing siba masum sokpagi thawdok thokle madu kam dauna thokibano haibadudi phone doctori haina media gi report singna hairi Power station adu based over inner hodargi Mir Demikrov Orlov na phongdo khibagi matungina Russian lanmi singdu yamna thina akiyo pokhi amasu makhoi kharadi hospital da intensive care da leiri hari khangaudana akiye khang thokibadugi maram khang mangamdri nuclear site adu Russian lanmi songarom na control toroga lebini phibam yamna aruba mong leiri haina Ukrainian nuclear agency President Petro Kotin hokiba irai namita warning takhi nuclear plant asida Russia na makhoigi missile system yauna khulai kya paisilaga thamli side adu Russian forces na koisilaga thambani makhoina asabu khulai amasum explosive kaya puraktuna plant adugi territory da thamli haina Kotin na haki Mayor Olaf na phongdu khibagi matungina Russian lanmi sing local hospital sing na pukhalaki amasum makhoi si tuan ba degree da sokpani hari amasum lanmi amadi yamna aruba phibam pukhalaktuna intensive care da thamkhre kharana sikre adubu hogjumaki oinadi aikoina makhoigi sapsaba masing haiba ngamdri haina Orlov na haiki Russian lanmi sing yamna thina mi paiduna nuclear site ki territory da question chanaki makhoina plan adugi operational personnel singi ship ani matam sang thingjin ki haina mayor na haiki Ukraine gi electricity sada kunrom gi sang na phiriba Zaporizhia nuclear plant asi Russian forces na haukiba Mars mari da khudum jankibani makhoina hauji administrative building amasum station control toroga leiri hairi hanasu pausna makhatana phongdorakli makasa tharakpoina huyelan pawdo phongba topa maruiba pawkhrana CBI ni step lawda witnessing na compliance piraktabadigi examination gi thabak mangam sandre airport drug case ngasidagi na sai mapan henbagi mamang kumja Englishing aniga taraga humdogi January taraga matogi nungtilda Deccan Cargon Impal Airport purakhiba carton box tarit pik thanba illegal drugs matamadu Impal West District Police ta leramba Special Intelligence Units SIU gi Inspector K Ranjit Alusingwa team amana mai pakna fokat kravsu thaudo adugi matangna Singjomai Police Station na lakhotkiba Case Central Bureau of Investigation CBI khusinabadagi agency asina investigation sathaba loiraduna mari lenaba court charge thagalabasu case asigi woyel gi ahan basarukta pangthokliba witness examination gi thabaktadi CBI gi maikidigi mathautaba prosecution witness singi examination gi damak lawfam thokpa step sing matam sana lawrabasu Manipur gi mapana leiba witness singi maikaidigi matam sana compliance piraktabadigi case asigi witness examination gi proceeding mangam sandana leire BJP gi minister N Verena lusingba mamangi maki ahan belengang na haudoklaba hausik leidiba maki anisuba lengang nasu makata na sangsilakliba war on drug campaign mai pakhanana bohona bada illegal drugs in puthok pusin tawba yonthok yonsin tawba miyoi sing fagatpagi case singi woyel athubu matamda dispose tawduna loisin bana campaign asi mai pakhanabigi asoba mateng oigani hairabasu Impal airport gi yamlaba illegal drugs sing fagatkiba thawdo si sahi taret ki mamang thokrabasu ngasi phawbada woyel gi ahan basarukta khongjel tapna leire case asi leba watho oikiba drug kamari lenaba case singi manungda ama oibadana tana kumja Englishing ani ga taraga tarukta case asigi woyel gi thabak thoram sing lamphel pat court complex ta leiba special court NDNPS Manipur lokhalamlaba matung matamadugi court asigi presiding officer na case asi Impal gi Uripok Serap court complex ta leiba special judge NDNPS fast track court Manipur da transfer rakhibani Fast track court asida transfer torokpaga panthadana court asina special trial case number 100 of 2018 lakhatuna sahi marirungi mamangligi court asida case asigi woyel satharakibani adabu thasigi taraga mari fawra CBI na frame torokpa charge sheet yawa prosecution witness PW singi manungda supnatagi PW number 78 khaktama yauna examination pangthokpa ngamli haina spali hauju phawi oina ikon kona witness examination Deposition pangthokiba July taragamari Englishing aniga kunganithoi phawbi oina numit asida kona masin hangkiba mapana gi lakpa PW adugi maming Daram Prakash kawi masagi sai 100 sure
गाजियाबाद की मुदीनगर शिबापुरी निवान रोड की गली नंबर 5 लेबा टीसी गुप्ता की मचानुपानी फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस मसागी सिंफम होइबा मियोइसिना नुमित असिदा कोर्ट फोंदोकिबा वाफमसिंग मनुंगदा मा हौकिबा कुमजा इंग्लिश मगसमपन मौद्रागनि थोइदगी चटलिबा कुमजा इंग्लिश अनिगा कुनगनि थोइ असिगी मार्च फावबदा रेसु मेडिकल स्टोर को मेडिकल दुकान मा फमलखिबा मियोइनि सोहाइरि अमसुमांगना फमलबा मेडिकल स्टोर सिगी लाइसेंस ना माकी मसिन मनाव सुरेंद्र कुमार की मिंगदे इशू तौरकपने हाइरि लोइनना मांगना गाजियाबाद की रोहिया नगर की C106 की फास्ट फ्लोर लेबनी हाइबा IS फार्मा कौब हिदाक लांथक योनब दुकान असिगी मतंगदरी मा करिमत खंगदे हाइना कोर्ट फोंदोखि अदुगा हाइरिबा IS फार्मा हाइरिबा दुकान असिदगी मांगना मखल अमतगी हिदाक लांथकसिंग लैखिबा लैते अमसुम योनखिबसु लैते मरमसिना मांगना कैदौनुंगदा केस असिदा सेनरिबा सीफेट टैबलेटसिंग असि लैखिबा नत्रगना योनखिबा लैते हाइखेनसु पावसना मखाताना फोंदोरक्ले लोइसलकपोइना तो पावमना हरियाणादा माइनिंग माफिया कांगबुना DSP हाथख्रे CM खतरना लुपा करोड़ अमगी कॉम्पेंसेशन लौथोखरे इलीगल स्टोन माइनिंग की मरमदा इन्वेस्टिगेशन चथरिबा हरियाणा की डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP अमा लेबा पोनुमिता स्टेट सिगी नुहा डिस्ट्रिक्ट ट्रक अमना तकलगा हाथख्रे ऑफिशियल्स की मतुंगिना पुलिस ऑफिसर असिना ट्रक अदुबु खामनबा सिग्नल पीबदा याखिदबग लोइनना ट्रक अदुना माकपो थोंखिबनी तारोगी DSP सुरेंद्र सिंहाना पास गाउन एरिया की मनुंग चनबा अराबरी हिल्स दा डॉक्यूमेंट सिंग चेक तौनबगिदमक डंपर ट्रक अदु खामननबा सिग्नल पीखिबनी तैगोमसुम ड्राइवर अदुना गाड़ी अदु खामबगी मुहत्ता लेप्तना थाउजिंदुना DSP अदुबु माकी गाड़ी न थोंखि मा हॉस्पिटल पुकटकी तैगोमसुम डॉक्टर सिंगना माक सीरिया हाइना लथोरखि सेरक्सिदा नुहा पुलिस ना ट्रक ड्राइवर अदु फाखरे आकार कौब एक्यूज अदु पुलिस का नोमै कापनबदा सोखि अमसुम नूरहार मेडिकल कॉलेज पुदुना लेखनकी हाइरि पुलिस की मतुंग इना सुरेंद्र सिंह कुमजे इंग्लिश मौद्राग मरीदा हरियाणा पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओइना रिक्रूट तौखि मा हौजिक DSP तौरू ओइना थबक तौरिबने अमसुम था मरी मनुंगना थबकतगी पथारगदबनी ऑफिसर असि हिसरगी सरंगपुर विलेज तगिनी हौजिकना कुरुक्षेत्रदा इमुंग मनुंग लोइनना लेबनी सैरक्सिदा नुरु डिस्ट्रिक्ट लेबापोपो नुमित माइनिंग माफिया कांगबुना गारीना तक्तुना हाटकिबा DSP सुरेंद्र सिंह मियात चेनबसिंगी मरक्ता अकनबे एक्शन लौखटकनी हाइना हरियाणा की होम मिनिस्टर अनिल विष्णु लाथोखरे अमरमदा माइनिंग माफिया कांगबुना हाटकिबा DSP की इमुंगदा लुपा करोड़ अमागी कंपेंसेशन पीरगनी हाइना स्टेट असिगी चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खतरना लाथोखरे मसिगी मदक्ता माकी इमुंगी मियो अमा लेंगा की थबक पीरगनी स्टेट लेंगाना DSP सुरेंद्र सिंह बिश्नोइबु मास्टर स्टेटस पीरगनी ADG रवि किरण IGP शॉर्ट रेंज ना फुंदोखिबदा DSP सुरेंद्र सिंह बिश्नोई थाजब याबा अखनबा पाव अमा फंगमदगी माफम अदुदा सरप्राइज इंस्पेक्शन पांथोकपा लाखिबनी मा अहेनबा फोर्स लोइनखिदि माको 21 अदुना गारी न थोंखिबनी खुलाई सिजनखिबा लैति हाइना रवि किरण मखाताखि नुआ डिस्ट्रिक्ट असि माइनिंग माफिया कांगबुसिंगना पुलिस अटैक तौबगी थौदोक तोइना थोकलिबा हरियाणा की डिस्ट्रिक्टनी कुमजा इंग्लिश अनिगा तरागा मरीदगी संसदता सही खुदिंगी असिगुमा कंप्लेंट यंखै रजिस्टर तौदुना लाकली हाइनसु पाउक्सना फोंदोरक्ली